Barakallah. Qo'zg'ab qo'shib o'tibmiz. Naqashu. Ulan jantlar binan bak. Qalay bak. Jantlar binan. Jengel şu ak binan aşağı. Ak jantlar da binan. To'xtat. To'xtat komanda bo'lgandan keyin to'xtatib qolmaylik, sapasiz. Palvonlar qo'shib o'tkazib qo'ymaydi. Sabr ber. Avulda she'rber. Siz tegizgan uchun Aqbel bo'lib qolgan Bug'upay berdi. Жартay mı qalay? Qazana. Nurbergen. Ömürde kişileri ömürşehirde gördükler zaten ülken göremiz edildi var. Yıkacağız mı? Şu tasını tanımasın. Çağırıcı git, böyle geldi. Ötebürcü git. To'xtatamiz. Jastın endi bundan ayqin juylik jurqingan jastdan chiqar. Qara buloq qaynara tasdan chiqar deb bizga sol tomon. To'xtat. Ikkinchilarga so'qib ketdik-da. Onda o'rtaga ko'rishimiz. Kişi жақында Тұшығылық ауылында бокстан Қазақстан бойынша Досан Исаның атындағы турнир өтті. Бәрекелді. Мен жаңа айтып отырмын өмірдің кішкене. Аса жеңіске, Ақбөл өмір жеңіске. Жас өмірде, спорттық өмірде чемпиондардың шығатынына үміттіміз. Тұшығылық ауылының өзінде, Талау Тұшығылық шебері білесіздер ғой. Шетпенің аржағында 100 км. Үлкен спорт залы салынған. Қазақша күрестен қазір олардың да бір облыс деңгейінде жүлделі жүргендер бар. Кешегі Досан Батыров атамыз бен Иса атындағы турнирде командалық жеңісте жарыста жеңіс жеңіп алды. Қол соқ қошақ өткізіп қойыңыздар. Біз енді мына қазақша күресті кішкене кейінше қалып келе жатқан белгілі, бірақ қазір жақсы деңгейде дамып келе жатыр. Үшінші орынға, жеңіл палуан үшінші орынға. Ал енді үлкен жігіттердің арасында күрес болса, көбейсін күресе береді тұрғанжы. Ең жеңіл. Өз деңгейді, өз жас мөлшерінде, жас балдармен күреспейді деп тұр. Балдармен, жас балдармен не қылады деп тұр. Тоқтат. Қалай? Шауырын бірге дейін арқасы. Аяқ салып. Haydi. Güzel cinsi yüzde. Reis, güzel bir şey oldu. Aynası basın ekin canım, bu olacağımız. Hadi, aslan diyoruz.
Balonlar bir-birini biledi. Qalay? Aks qalay aytib qo'ying, ko'rishlar. Ko'rishlar. Yo'q, jovun degani bo'lgani qani bo'lmaydi. Zaptaylar? Yo'q, jovun degani bo'lgani bilmayman endi u ko'rishganda. Yo'q. Jo'shqishli balvonlar bular bir-birini biledi. Sen degandek bir qat'iyyatda bular bir-birini kechirmaydi endi. Jengizga o'shaga hisobni deb. Şurada ıslanmasın. Kandırın. Nereye geldi? Ya, Beyzat kayda? Beyzat. Ne oldu? Şu anda Beyzat kaydasın. Beyzat'ın da balaşağına kireken şu anda. Hareket tavsiyeler. İkinci sorun, Norveç'e gelin. Norveç'e de tamaşa ve konser koşa götürüyoruz. Bayanız. Konuşacak da ülke gelin azamatlara gelin görüyoruz. Uyanın. Uyanın buna. Koyda özür şakitlerine ödülmesin bana. Bravo. Çok koyun bravo. İşince İbrahim Halil'e açtım. Konuşlar yapalım. Kutu olsun. Abi şakitlerini de tutarlardı bereketli. Yerde kırtası var mı? Lan ülke koy vardı arkadaş. 70 kilo turat yaktı bana. Önce koydan baslasak ne bakalım? Koydan baslasak. Sebebi buna kuşkürük. Yaz kırtasını ödemenden değil koyda ödem almaya kalıyor. Hani da yiyecek kabayla kıyım böyle javasızda kalay arasız. Şimdi buna mata olsa moy vaktıla kiyecek var. Mata olsa boşa. Aynalı kıdır ucun kır mataları var değil mi? Anda var, bunda var. Çok faydalanmaydı. So matan akine var, moyun oyamız. Lan kiyeceğimiz olsun. Aşağımız. Bir mata geri oyuncu. Saltırın buna dedim bunu. Жаңа түсін жас жігіттер ма салт берейін. Бұл ертең осы спорт дамыған кезде кездеп көреміз. Al, sanayımız al. Oturamiz. Otur. Yaxshi. Al, bravo. Biz sudyalarni bilamiz. Bir. Iki. Stama kim çalgaz? Yes. Çalgaz. Altı. Runumis. İnternette Olmaydı o. Runumis. Устама, уз алат. Енді көрейін. Көтерген. Давай, көтер. Енді айтыр. Еще вот. Стама. Şaşırdın, oyma. Ne oldu ya? Alana koydum ben. Koyup naktı jibirmeyin bırak. 10 oldu mu? Nasıl koy? Hangi isimde koydusu Al basayız. Al basay. Ben takas oldu. Özür montayı isteseniz. Asıkma. Молодец Серана.
Aşkma. Aşkma. Az oturup gitsem özüge diye değil mi? Odup kaldım. Endi biri ko'tar qaytyapti. Ikki ko'taraver. 11. Ko'taraver. 12. Qo'l so'qib qo'yinglar shaptirib. 14. 15. Молодец, Ferraro. 15. Barakallah. Sağ ol. Sen başta 10'a deyin kichkina. Tübüne deyin oturup qo'ydi da so'zim kichkina deyip qoldi. Eğer 15 bo'lmasa yeralma benim sebep olacağım basında yiyin ayağına deyip otur. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 16 tutsa 16 tutsa. Ya 16 tutsa. 14, Havada bir 18, Barat'ta da çıkmasıydı var mı? Tamam. Geldik. 23. 26. Var mı başka adam yok var. Koy da Aytmaz. Koyma gel koyma. 33. Bir göreyim, bir göreyim. 35. Ha, Börgüt. Börgüt. Davgen değil, Davgen mıydı? Davgüt var. Börgüt var, Davgüt var. Börgüt değil o. Alay, matanı ver, matanı ver. Nöbürgen bir kol soğuk boşa ötküsü koyamız. Nöbürgen gelmek kiyenin şaklarında yaşaplarını koy. İki. Üç. Bana kristum et biraz kışkırtıp bak. Biz. Altı. Ne oldu? Jartlayıp alıp kettim ben. Bana koy tüsküp gitti öyle sütüyoruz. Al ayağımdan.
Жалғастыра ма, қайтадан бастан бастайын ба? Қайта басынан бастайын. Басынан бастайын. Иә. Үш. Сталин болды бәрекелді. Қол соқ қошеметтес қойып жай. Қол давай. Екінші орыннан ал жеңіп қойды. Күреске кішкене. Іші көтерді. Үш кетіп қалды. Адин бірінші орын 30 орынға жеттік сияқты. Мұхтар де, Мұхтар. Бар шығар. Бар ма тағы? Тағы бар ма? Палуан келіндер шықпаны мына болады. Палуан келіндер болады еді ғой. Өткенде бір Қажымұханның анасыға қазан жап, орамал жап. Мына енді мына жолдан алып қойсын, салып беріңдер. Болмаса мына жеңешем алып кетемін деп тұр. Осы алып берсең осы алып. Бана 30 көтеруде оңай болмаған ғой кішкене. Енді былай қыламыз деп мына әбекем айтып жатыр, кіртасын жүргізе береміз жастар. Үлкен кісілер тамаққа отырамыз жүр. Тамақ тарту керек, түсіріп жатыр. Ал арқан тартып та өзіміз істей береміз. Ал